Ndabasuhuje mbahaye ikaze hano ku Cyegeranyo TV babwiye ko tuba tubafite byinshi bitandukanye kandi bizakomeza kugenda bitera imbere isaha n'isaha ndetse n'igihe icyo ari cyo cyose. Niba utarakora subscribe, iyi ni umwanya wo kuyikora kugira ngo tubashe kuba twabana ndetse tubane mu biganiro byacu bitandukanye isaha ku isaha, umunota ku wundi. Amazina nitwa Shadadi Habimana, ariko uyu munsi reka mpite nkujyana mu mateka ya polisi y'u Rwanda ndetse ndaza gusoreza ku myitozo nguha umwanya ukareba amashusho n'ibindi bitandukanye bikorerwa mu myitozo n'igipolisi cy'u Rwanda, birimo ibyo kurwanya imyigaragambyo, gutabara aho rukomeye, ibikorwa bidasanzwe n'ibindi bitandukanye. Ikaze, reka tubane kandi tugendane ku musozo. Polisi y'u Rwanda yashinzwe ku itariki 16 Kamena mu mwaka wa 2000. Ubwo polisi y'igihugu yashyizweho, ni ukuvuga ko kuri ubu imaze imyaka isaga 23 n'iminsi 315. Yumvikane ko isigaje iminsi isaga 50 kugira ngo yuzuze n'ubundi imyaka 24. Polisi y'u Rwanda yashyizweho n'itegeko nomero 9 ryo mu mwaka wa 2000. Polisi y'igihugu ni umusaruro wavuye ku ihuzwa ry'imitwe itatu yahozeho mbere y'ibohorwa ry'igihugu n'ahagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Iyo mitwe uko ari itatu ni Gendarmerie y'igihugu, iyi yabarizwaga muri Minisiteri y'Ingabo, Polisi Communale yabarizwaga muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, na Polisi y'Ubutabera yabarizwaga muri Minisiteri y'Ubutabera. Ubutegetsi bwa nyuma y'ubukoloni ndetse n'ubw'igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi bwaranzwe n'imikorere idahwitse, aho polisi na gendarmerie byifashishwaga nk'ibikoresho byo gukura aho bishinzwe aho kubarinda. Kwizerwa guke ni kuko haranze iyi mitwe, inshingano n'umumaro n'indangagaciro by'iyi mitwe bigeze bigerwaho. Cyo cyatumye nyuma y'ibohorwa ry'igihugu ndetse n'ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ubutegetsi bushya mu Rwanda bwashyizeho polisi igendera ku mucyo ndetse ikanakoresha ubunyamwuga. Kuva polisi y'u Rwanda yashingwa mu mwaka w'2000, imaze kugira abayobozi bagera kuri 6, ubwo mbariyemo n'uri kuyobora kuri ubu IGP Felix Namuhoranye. Abahoze ari abayobozi ba polisi y'u Rwanda harimo Deputy Commissioner General of Police Frank Mugambage, uyoboye polisi mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2004. Harimo kandi DCGP Andrew Rwigamba, yayoboye polisi y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2008. Harimo kandi DCGP Mary Gahonzire, yayoboye polisi y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2009. Harimo kandi CG Retired Emmanuel Gasana, yayoboye polisi y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2018. Harimo kandi CG Dan Munyuza, yayoboye polisi y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2018 kugeza muri Gashyantare 2023. Abo nibo bayobozi bayoboye polisi y'u Rwanda kuva yashingwa. Kuri ubu ikaba iyobowe na CG Felix Namuhoranye kuva n'ubundi mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize. Polisi y'u Rwanda mu birango byayo bitandukanye ifite amapeti atandukanye, ni mu byiciro bigera kuri 4, no kuvuga commissioners. Ahangaha no dusangamo Commissioner General of Police, aba ari umuyobozi mukuru wa polisi. Dufite kandi Deputy Commissioner General of Police, Commissioner of Police, Assistant Commissioner of Police, Chief Superintendent of Police, Senior Superintendent of Police, Superintendent of Police. Abo ni ba senior officers mu gipolisi cy'u Rwanda. Harimo kandi junior officers, ahangaha no dusanga Chief Inspector of Police, Inspector of Police ndetse na Assistant Inspector of Police. Andi mapeti ni non-commissioned officers, hano twasangamo Chief Sergeant, Senior Sergeant, Sergeant ndetse na Corporal. Polisi y'u Rwanda ifite amashuri menshi atandukanye. Hari ikigo kandi gitanga imyitozo kurwanya iterabwoba. Aya masomo atangirwa mu kigo cy'Imayange, namwe mu masomo atangwa na polisi y'u Rwanda. Iki kigo cyatangijwe mu mwaka wa 2013, kikaba giherereye mu ntara y'Uburasirazuba, akarere ka Bugesera, mu murenge wa Mayange, ni ku birometero 44 uvuye mu mujyi wa Kigali. Ikigo gitanga amasomo yo kurwanya iterabwoba gifasha mu gutanga amahugurwa adasanzwe yo gukumira no guhangana vuba n'ibikorwa by'iterabwoba ibyo ari byo byose. Iri shuri rya Mayange rigizwe n'amashami 3: ishami ry'umutwe udasanzwe, ishami rishinzwe ubutasi no kurwanya iterabwoba ndetse n'umutwe udasanzwe. Icyerekezo cy'iri shuri nk'uko bigaragara ku rubuga rwa polisi y'u Rwanda harimo kuba ikigo cy'indashyikirwa mu karere mu gutanga amasomo yihariye ku mitwe idasanzwe y'igipolisi. Inshingano iki kigo gifite kirimo gutanga amasomo afite ireme rihanitse ku mitwe idasanzwe y'abapolisi ndetse n'ubundi bumenyi bwihariye butegurira abapolisi gukemura ibibazo neza bihari. Ariko ibyinshi ndi bwibandeho muri iki cyegeranyo cyacu kuri uyu munsi
ni ukubabwira ko hari kuwa kane tariki 19 Nzeri umwaka ushize 2023 nibwo Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Alfred Gasana yayoboye umuhango wo gusoza amahugurwa y'abapolisi 228 bari barangije amasomo y'amezi 9 bise Basic Special Force Courses. Aya akaba yaraberaga mu kigo cy'amahugurwa yo kurwanya iterabwoba CTCT Mayange mu karere ka Bugesera. Abapolisi kandi bagera kuri 283 basoje amasomo y'ibanze mu mutwe wihariye wa polisi Basic Special Force Courses mu kigo cya polisi cyigisha ibijyanye no guhangana n'iterabwoba. Aha ngaha hari hanarimo bagenzi babo bo mu gihugu cya Central Africa bangana na 33. Igikorwa cyo cyabaye ku itariki 26 Mata, aho umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yayoboye uyu muhango ari kumwe n'umuyobozi mukuru wa polisi ya Repubulika ya Central Africa ni General Bienvenido Okuwe. Abo polisi bashoje amasomo y'amezi 6 bize mu cyiciro cya 12 bakaba barigiye mu kigo cya polisi cyigishirizwamo amasomo yo gukumira iterabwoba Counter Terrorism Training Center y'Imayange mu karere ka Bugesera. Aya masomo ahabwa umubare w'abapolisi batoranyijwe agamije kubongerera ubumenyi no guhangana n'ibibazo no gukora mu bihe bigoye by'umutekano no kubasha kubyitwaramo neza. Aha ngaha rero ntungeze ku ngingo yanjye, reka mpite mbaha akanya mukurikire neza imyitozo ikorwa muri iki kigo cya Mayange. Muraza kubona abasirikare baca mu muriro, muraza kubona aho bamasha ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndabashimiye cyane, mukomeze mukurikira Icyegeranyo TV, tubafite byinshi cyane tuzabategura mu gihe kiri imbere, kandi Uwiteka akomeze kubana namwe mu migambi yanyu yose, kandi iterambere rikomeze ribabeho. Ibihe byiza. Wow.